Evo ja sam spremna, gluho bila. Hajde, šta si tu šćeru veolio u tu stolcu? Hajde, ustaj, idemo. Pa kuda, bola, gdje si ti krenula? Pa jel ti sjediš na tim klepavim ušima? Pa šta je s tobom? Pa idemo za travnik. Šta travnik? Šta je tamo? Jel ti nosaš tu glavu samo za ukras? Pa sam ti rekla da idemo u travnik, da su nas pozvali Dani Đaspore tamo. Pa dobro, znam ja za to, ali kad je to? 29.7. A pa dobro, gdje si sada krenula, pa nećeš ići pješaka tamo. Ma ja volim prije otići tamo. Bolje da ja malo čekam nego on mene. I volim pojesti ćevape tamo travničke. Pa i ti krenula isto ko moj komšija Jusuf, samo za ćevapma. Pa zna tvoj komšija Jusuf gdje je lijepo i sve. Pa zna se on uvali, pa znam, a pa to je komšija Jusuf. Gdje god je džabe nešto, on je prvi. Pa sad će moj dragi doći, ali pa idemo ja i on zajedno. Hajde vidimo se mi dole ako Bog da. I polako voz kad ideš krenuo. Mogu ja sipat vode za vama, nije problem, ja tek poslije dolazim. Hajde. Ne trebaš, hajde, zaključaj vrata za sebou. Eto, drogi moji, stiže u mene sestra za travnik, Dani Đaspore sa njezinim Alijom, Šacijom. Ako Bog da i ja stižem uskoro, i čerka i sin. Nadam se isto da će komšija Jusuf, uglavnom sa mnom neće, i njegova žena Vrtiguz, isto stići u travnik da proba makareni ćevape, šta svi govore. Eto, to od mene. Vidimo se ako Bog do ponedjeljak, 29.7. Dani Đaspore u travniku. Ljubim vas, vaš Haj Babo.